Lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. Khomixini ya Nkabinde va alele Shamila Batohi ku tirhisa magqweta eka ntshamo. Nhloko ya nkwama wa masipala wa Tshwane Gareth Mnisi a hlamusela hi vuxaka byakwe na Sergeant Fanny Nkosi. Riperile amukela eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Nhloko ya nkwama wa masipala wa Tshwane Gareth Mnisi wa kaneta leswaku una vuxaka kumbe xiave eka tikhampani ta vurindzi leti nga na tikondiraka eka masipala lowuya. Tikhampani leti katsa Gubis 85 Solutions, Ngapesheya Security Services, Troitic Protection Services na El Shaddai Security Services. N'winyi wa khampani ya Ngapesheya I makwavo wa Sergeant Fanny Nkosi loyi a nga nakulori wa Mnisi. Nkosi a ri eka khomixini ya madlanga laha a vutisiwa hi vuxaka byakwe na tikhampani ta vurindzi eka masipala wa Tshwane. I have nor have I ever had any personal business, financial, or any other association with Gubis 85 Solutions Pty Ltd or any of its directors or shareholders. 44, I have nor have I ever had any relationship with Ngapesheya Construction and Project CC, directly or indirectly. I further confirm that I have no interest in or relationship with any of the shareholders, directors, or representatives of the said entity. On 44, Chair, I confirm that I know that Sergeant Nkosi's brother is a director of Ngapesheya Construction and Projects. Notwithstanding that fact, I confirm that I have nor have I ever had any personal, business, financial, or other relationship with him or his company. On 46, I deal with the matter of Triotic Protection Services. I confirm that I have nor have I ever had any interest or relationship with Triotic Protection Services CC, either directly or indirectly. I further confirm, Chair, that I have no interest in a relationship or nor have I ever had any relationship with the shareholders, directors, or representatives of the said entity. I am, however, aware of the fact that Triotic Protection Services was previously associated with Deputy Executive Mayor of the City of Tshwane. My understanding is that he was at some point in time a director of the entity. He had since resigned from that position. Gareth Mnisi lo anga yimisiwa entirhweni u byele khomixini ya madlanga leswaku yena na phorisa Sergeant Fanny Nkosi va na xinakulori nakona a va endzelana na ku dzumba swin'we no tlhela va hungasa hi mitlangu ya swithuthuthu ni ku endzela timbala ta vuleteri bya ku balesela. Mnisi angula hi vuxaka bya yena na buti wa Sergeant Nkosi ku nga Beki Nkosi loyi khampani yakwe na yona yi nga na kondiraka bya vurindzi eka masipala wa Tshwane. Bomboni bya khomixini byi katsa marungula ya WhatsApp laha Mnisi a nyikaka Nkosi vuxokoxoko bya swihundla swa masipala mayelana na thendara. I confirm that I regard Sergeant Nkosi as a close personal friend of mine. Our relationship did develop over a period of time. As our friendship developed, we found ourselves socializing regularly. We also shared certain interests and hobbies, Chair, of common nature, such as biking, sports shooting, and of course, an appreciation for good food. Chairperson, in short, our friendship was based on compatibility and common interest. I confirm that I met up with Sergeant Nkosi on a number of occasions during the course of our friendship. Chairperson, I cannot state the exact number, the frequency of these meetings, unfortunately, at this stage. I can, however, confirm that we saw each other on a regular basis and that we did spend a considerable amount of time in each other's company, of course, time and work schedules permitting. I met Sergeant Nkosi during an extremely difficult and emotional turbulent period in my personal life, Chair. At the time, I was going through a deeply painful and hostile divorce, which placed me under immense emotional strain. Xikombelo xa Shamila Batohi xa ku tirhisa magqweta hi nkarhi wa ntshamo wa Nkabinde xi ariwile. Khale ka nhloko ya NPA u lan'wile eka ntshamo hi N'wendzamhala N'waxemu laha a nga vula leswaku u ta vuya ntsena loko u pfumeleriwa ku tirhisa magqweta eka ntshamo lowu. Xikombelo lexi xi ariwe ro sungula hi Holobye wa Vululami na nhloko ya matirhiselo ya timali ya mfumo. Nhloko ya khomixini ku nga muavanyisi Bex Nkabinde u ri xikombelo xa Batohi a xi fambelani ni milawu ya mafambiselo ya khomixini. Eka xiviko xa yena Batohi u vule leswaku ku nga alela nkarhi wo burisana magqweta ya yena hi nkarhi wo konanisiwa swi ta va na vuyelo byo biha swinene. U ri swi ta tekela ehansi mfanelo ya yena ya vuyimeri bya nawu leswi nga ta hunguta vuswikoti bya yena byo nyika vumbhoni lebyi nga na ntiyiso naswona
swi nga ha onha ndzhuti wa yena loko swi ri karhi swi n'wi veka ekhombyeni ra nawu. It is further contended that the professional rule is not intended to deprive a witness of access to legal advice, open quote, where issues arise during testimony that implicates, close quote, a witness. For example, matters such as constitutional rights, privilege, procedural fairness, or potential self-incrimination, and where complex legal issues emerge unexpectedly during cross-examination. In argument, reference is made to instances where the applicant was questioned on matters that implicated her. Batoyi u tlhele a kombisa hi nandzu lowu tisiweke hi vandla ra MK ekhoto ya le henhla laha vumbhoni bya yena emahlweni ka ntshamo wa vulavisisi byi tirhisiweke ku ringeta ku yirisa ku va a kuma peceni ya yena. You can convey that. Komiti ya vululami ePalamende va karhi ku tilulamisela ku teka xiboho ehenhla ka muahlurinkulu wa Eastern Cape Selby Mbenenge. Leswi ta endzhaku loko khomixini ya swa vululami JSC va engetele nandzu ehenhla ka Mbenenge kusuka eka matikhomelo yo biha ku ya eka matikhomelo ya vusopfa ni ku honisa milawu ya matikhomelo ku nga xidyoho xa le henhla eka matikhomelo ya vaahluri. Mbenenge a nga langutana na ntshamo wa ku n'wi susa exitulwini xa vuahluri. Milandzu ya Mbenenge ya matikhomelo yo biha hi swa masangu ni ku gangisa vatirhikulobye. Nandzu wa Mbenenge wu mangariwe hi matsalani wa khoto. Nandzu wu ta yisiwa eka xipikara xa Palamende Thoko Didiza ku teka xiboho xa mayelana na ntshamo wa ku susa Mbenenge eka xitulu xa vuahluri. Komiti va ri va ta kombela switsundzuxo eka JSC kumbe va kombela xiviko kusuka eka Mbenenge loko va nga se teka xiboho. We may write to the JSC to give us clarity on particular matters in respect of their decision and the application of law, or we may further go and write to the person affected, the judge affected, and request that they do written presentations. Then the committee will have to deliberate whether to proceed and affirm the impeachment or not. You'll recall that the Parliament would have done that in one of the years to Judge Hlophe and Judge Mutata. Bellarmine Mugabe loku nga n'wana wa khale ka president wa Zimbabwe Robert Mugabe u amukele nandzu wa ku va laha eAfrika-Dzonga swi nga ri enawini. Mugabe u tlhele amukela na nandzu wa ku komba munhu hi xibalesa eka nandzu lowu nga fambelaniki ni mhangu leyi veke kona ekaya rakwe ra Hyde Park. Muhehliwakulobye Tobia Mathanonze yena u amukele milandzu leyi katsaka ku ringeta ku dlaya ni ku sivela voko ra nawu xikan'we ni ku kumeka ni maqulu ya xibalesa swi nga ri enawini. You indicated you understand the charge against you. What do you plead with? Guilty. Bellarmine Mugabe u pfumele milandzu yimbirhi leyi katsaka ku va laha tikweni swi nga ri enawini no a kombetele munhu hi xibalesa leswi ku tshembiwaka leswaku swi humelele mavhiki mambirhi ku nga se duvula murinzi wa yena Sipho Mahlangu eHyde Park. Mr. Matonzi, did you understand the charges against you? So it counts 1, 2, 3, 4, and 6. What do you, guilty? Swa tetano muhehliwakulobye ku nga Tobias Mathanonze u pfumele nandzu wo duvula Mahlangu kambirhi hi Nyenyenyana Nyan'waka. Mathanonze u tlhela a pfumela nandzu eka milandzu yin'wana yo tika leyi katsaka ku sivela voko ra nawu, ku tlula milawu ya vahlampfa ya tiko no kumeka na maqulu. Magweta ya vahehliwa va byele khoto ku mutwisiwa ku vava u kume mali ya ndziriso no tlhela a kombela ku vahehliwa va tirhela swigwebo swa vona va ri ehandle. Va tlhele va ku Mugabe u tiyimiserile ku hakela tihakelo ti n'wi tlherisela eka rikwavo. They're both relatively young, they both ought to be punished, Your Worship, but I do believe that the court imposes a suspended sentence will serve as a warning to them that if they cross swords with the law again, they're going to have a problem.
So it will hang like the draconian sword above their necks. And I would add to that, Your Worship, a monetary fine and compensation to the respective complainants. Kambe vachuchisi a va veke phorisa leri lavisaka nandzu lowu ebokisini u byele khoto leswaku vahehliwa havambirhi a va tikombi ku twisisela tanihi leswi va nga vuleki leswaku xibalesa lexi nga tirhisiwa ku duvula xikwihi. We are still here looking for his firearm. And Your Worship, both the accused were there at that time when the firearm was fired and injured the victim. The accused shows no remorse in assisting the police in any way to point out the firearm range. Magqweta ya Mugabe va bakanye swiviko swo Mugabe u pfumele swihehlo leswintsongo loko Mathunodze a amukele nandzunkulu. I think that's a very ludicrous statement to make. Ultimately, the parties are at liberty to plead to the charges that are put to them, and those are entered freely and voluntarily by the different accused. So I don't think that's anything other than sensationalism, purely because of the nature of the people involved in this matter. Nandzu hundziseriwe eka siku ra 24 n'hweti leyi leswaku vachuchisi va tiyisisa ku mutwisiwa ku vava u rihiwile kumbe no tlhela va nyika vahehliwa nkarhi wun'wana wo vula ku xibalesa xikwihi. Mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni. Mfumo wa Iran wu pfula Strait of Hormuz. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Wanuna loyi a hehliwaka hi ku dlaya murhandziwa wa yena lembe leri nga hundza u aleriwe bail hi khoto ya Masoyi eMpumalanga. Lucky Masuku u hehliwa hi ku balesela Happy Sambo a lova endzhaku ka mbolovo. Masuku u hehliwa ni hi milandzu yo kumeka ni maqulu ni xibalesa leswi nga riki enawini. Lucky Masuku a ri ekhoto u hehliwa hi ku dlaya muhlekisani wa yena Happy Sambo. Masuku u tshike xikombelo xa bail lembe leri nga hela, kambe emasunguleni ya lembe reri u vuye a cinca mihleketo laha khoto ya majistarata ya Masoyi yi nga n'wi tsona bail, naswona ku na vumbhoni lebyi vekaka Masuku endhawini ya mhangu. Khoto yi tlhela yi languta swihehlo swa leswaku Masuku u ringete ku tidlaya endzhaku ka mhangu. In this premises, the following order is made. The application for bail is denied. Your matter is now postponed provisionally until the 2nd of June. According to the state, it is only one item which is outstanding, that is the ballistics report. You are remanded in custody since your bail application was unsuccessful. Ehandle ka khoto, ndyangu na khale ka vatirhikulobye va mufi va hlengeletanile ku kombisa matitwelo ya vona. Va ndyangu va ri muhehliwa u va xungwetile naswona va amukela xiboho xa khoto. I feel very safe today and I'm happy. I so wish that the trial can be speed up so that we will be free, and we were very scared that if he gets a bail, our life will be in danger. I think the government will be also pleased about the outcome, because he's paying money for us to go and work for this department, but now we are -1 because of Happy Sambo, who is no longer there to assist, to help, to serve the community. Ntengo wu hundziseriwe eka siku ra vumbirhi hi Khotavuxika ku endla vulavisisi hi vuenti. Kasi eka mhangu yin'wana, vanhu vanharhu va baleseriwe va lova kutani van'wana vanharhu va vaviseka eRabi Ridge en'walungu wa Joni. Ku vikiwa leswaku nakona muhehliwa u holove na murhandziwa wa yena loko mhangu ya ku balesela yi nge se sungula, ni maphorisa la nga tsutsumela ku ya phalala na wona ya vuye ya hlaseriwa. Ku tshembiwa leswaku loyi a nga balesela emurindzi loyi a nga tlhela na yena a baleka. A police officer was also injured by shattered glass from the police vehicle that was shot at. The 2 women and the officer are receiving medical treatment in hospital, while the first 3 victims were declared dead. The suspect, who is identified as a security officer, has since fled the scene. The police are appealing to anyone who can assist with information about the suspect's whereabouts to report at the local police station.
Investigations are underway. Ndzawulo ya miako ya mfumo yi nyikele muako wuntshwa wa mintirho ya vulavisisi bya forensic eka ndzawulo ya maphorisa eKwaZulu-Natal. Maphorisa va ri leri i goza ra nkoka eka ku antswisa ntirho wa vona eka xiyenge xa vulavisisi. Va ri ndzawulo leyi yi ta herisa mpingo wa ku hlwela ka mbuyelo wa vulavisisi bya forensic. Ndzawulo ya maphorisa eKwaZulu-Natal va salele endzhaku hi ku tlula kwalomu ka 27,000 wa mbuyelo wa swikambelo swa forensic. Swi teka malembe ku va vahlaseriwa va kuma vululami hi mhaka ntlimbano lowu nga kona eForensic Laboratory. Lembe leri nga hundza ku vike ku Afrika-Dzonga ri ni ntlimbano wa kwalomu ka 140,000 wa milandzu. EKwaZulu-Natal tindlela leti ha ku humesiwaka ti komba leswaku ku ni 27,000 wa milandzu. Se ku ni ntshembo leswaku laboratory yintshwa yi ta cinca xiyimo xa ntlimbano wa milandzu leyi nga kona. Yi ta va na swipano swo hlawuleka leswi katsaka biology na chemistry na question document units. Muako wa le eManzimtoti lowu nga khumbeka eka mikoko leyi ku va ka kona a wa ha ri eka xiyimo xa kahle. The facility we hand over today will support the forensic investigative work of the South African Police Service in the province of KwaZulu-Natal. It brings together specialized forensic services into a single, secure, fit for purpose environment, strengthening the state's ability to process evidence, support investigations, and improve the integrity of the criminal justice system. Let me tell you that this has been a personal and a passion project for me. Because when forensic services are weak, delayed, fragmented or compromised, justice suffers. Commissioner wa Xifundzhankulu Lieutenant General Mkhwanazi wo vula leswaku muako lowu wu ta pfuna ku oloxa ntlimbano wo lavisisa milandzu naswona muako lowuntshwa wu ta lava switirhisiwa na vatirhi. Turnaround time is going to be reduced once we have these labs fully functional. I know that there is still a lot of work that needs to be done by the South African Police Service in making sure that we equip these facilities with necessary machinery that is going to help us to deliver the service. We know that there are analysts that have been recruited, training is taking place. Muako lombise maphorisa swa nkarhinyana loko ka ha ololoxa swiphiqo leswi nga kona kasi ka ha ri ku makiweni ka muako wa manyonyo. Commissioner wa maphorisa wa le KwaZulu-Natal General Nhlanhla Mkhwanazi u nyikiwe ntirho wa ku rhangela xiyenge lexi nga ta lwa ni vugevenga lebyi nga kunguhatiwa tiko hinkwaro. Xiyenge lexi nga ta rhangela hi Mkhwanazi xi ta katsa swiyenge swa xiphorisa kusuka eka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Mkhwanazi u tlhele a tivisa leswaku ni mintlawa leyikulu ya vugevenga lebyi katsaka Big 5 lebyi byi nga boxiwa ka khomixini ya madlanga na byona byi ta kambisisiwa. So the organized crime is one of those that we've realized. What you see happening in the commission, it's central to organized crime. And what we see happening in the media currently, what has been observed, majority of the people that are involved in this organized crime are law enforcement officers, our own colleagues in the South African Police Service. So when we discuss and we try and strategize as to how then do we mitigate this, and we realize that once people are working in specific units and they want to take ownership and they protect those territories in those units, it's what makes us not to function well. Mfumo wa Iran wu tivise leswaku swikepe hinkwaswo swi ta pfumeleriwa ku hundza hi le Strait of Hormuz eka 10 wa masiku la taka. Leswi ta endzhaku ntwanano wo veka matlhari ehansi lowu katsaka na ku va Israel ri tshika ku hlasela tiko ra Lebanon. Eka xitatimende xa X, holobye wa matiko mambe wa Iran u ri swikepe swa matiko swi ta pfumeleriwa ku hundza elwandle ra Iran. President Donald Trump wa Amerika u tivise leswaku Israel na Lebanon va pfumelelane ku veka matlhari ehansi ku ringeta eka 10 wa masiku la taka. Ndhawu ya Strait of Hormuz laha swikepe swo tleketla oil swa matiko ya le Middle East swi hundzaka hi kona. Ku pfariwa ka ndhawu leyi swi tlakusa nxavo wa oil ematikweni hinkwawo ya misava.
randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 15 cent, pondo i 21 rand 91 cent, kasi euro i 19 rand 10 cent, pula ya Botswana i 1 rand 15 cent. Minkavelo eka JSC a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,879 hi ounce, platinum i $2,138 hi ounce, nxavo wa oil yimbisi i $88.11 hi mphongolo. Ntlangu wa kahle swinene kasi ya namuntlha ya gimeta kwala, kambe mi nga fambeli kule hi yisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Balamza khensile ku seliwa nkarhi ra haperile leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi rhanga hi madyambu ya namuntlha ku langutira moya xikwitsi loko hi languta exifundzeninkulu xa le Western Cape, loko hi languta ku le Cape Town kona ku langutira moya xikwitsi moya wo titimela u nga ehlaka u ya henhla, kasi ku languta exifundzeni leswi nga le xikarhi hi languta exifundzeninkulu xa le Free State, ku exifundzeninkulu xa le North West na Gauteng, ku katsa na xifundzeninkulu xa Mpumalanga na le KwaZulu-Natal ku languta timpfula leti nga va kona 60 chances ku ya ku le ka 80 chances, kasi ku languta eka siku ra mundzuku kona i xiyimo lexi fanaka ngopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo u nga ha languta mpfula nga va kona ku ya kwele eGauteng ku katsa na xifundzeninkulu xa North West. Leswaku swilemukiso na swi tshamisekile hi rhanga hi madyambu ya namuntlha ku languta mpfula ya tilo ngopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le North West ku katsa na xifundzeninkulu xa le Free State, kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa le Northern Cape. Kasi leswaku swilemukiso a yisa emahlweni loko hi languta eka siku ra mundzuku ku langute mpfula ya makantati ngopfungopfu loko hi languta eBuweni leri sukaka kwele Cape Town ku ya kwele eGqeberha eka siku ra mundzuku. A hi leswaku maxelo swifundzakulu ya tshamisekile hi rhanga xifundzakulu xa Gauteng ku langutira maxelo mo hola ngopfungopfu loko hi languta ndhawu to fana na le Pitori languta ku ta veka lomu ka 15 ku ya eka 21, kasi languta Joni ta veka 14 ku ya eka 20. Kasi ku languta xifundzeninkulu xa Limpopo kona u nga ha langutela maxelo ma kufumela loko ndhawu ta ku fana ndhawu ta ku karhi ku kufumela Msina na ta va karhi ku kufumela le Phalale i ta ri ka lomu ka 16 ku ya eka 27. Hi languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko languta Skukuza ta va ka 19 ku ya eka 31, Mbombela na ta va karhi hisa Carolina yona i ta ri ka 13 ku ya eka 26. Languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kona na kona u nga langutela maxelo mo hisa loko languta eUlindi ku ta va karhi ku hisa, Richards na ku ta va karhi ku hisa, kasi Pietermaritzburg yona ta va karhi horile i 14 ku ya eka 24. Languta xifundzeninkulu xa le East kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko Mthatha ku ta va karhi horile, loko languta ndhawu to fana na Vakomani ku ta va karhi ku horile, kasi loko ku Kombo na kona ku ta va karhi ku horile. Kasi ku languta xifundzeninkulu xa West kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hola loko ta karhi ku horile, kasi loko ta Church yona ta va ri ka 13 ku ya eka 21. Languta xifundzeninkulu xa le Northern Cape kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hola loko ta Kurumani ta va karhi horile, Springbok yona ta va ri ni maxelo ma le hansi swinene ta va ri ka 18 ku ya eka 16. Kasi loko languta exifundzeninkulu xa Free State kona na kona u nga ha langutela maxelo mo kufumela Bothaville ta va karhi horile, Kroonstad yona ta va karhi horile, Welkom ta va ri ka 13 ku ya eka 23. Kasi ku languta xifundzeninkulu xa North West kona na kona u nga ha langutela maxelo mo kufumela ku lata Potchefstroom ta va karhi horile, Rustenburg na yona ta va karhi horile 15 ku ya eka 24, Mahikeng yona ta va karhi horile, u languta Tosca yona i ta ri maxelo mo holanyana na yona ta va ri ka 14 ku ya eka 26. Laha ku ri maxelo ya mikhomelo wona eka madyambu namuntlha hi raperile.